Adam ölgöndө ökürüp, kıykırıp, koşok koşup kirişet, uşul kanday bolot kenen aytıp beriңiz. Egerde bir adam ölüp kalsa, oşoga çında öyle boğur açıp iylagысы kelсе, iylasın. Biri artist bolup olsun. Mintip alıp uylap, jıgılıp ketpeyin dep, karap mintip gelet. O biz jakta biri ölüp kalıp, ana eki ökürüp kelatat deyt. O esil gayran avak emi gaydan göreyim desem, bozuydan kravattan göresin dep janda şuuraptı. Ha bozuydan kravattan göresin ölüp жатканын. Oşentip ökürüp kelgen dagı tamaşa aylanıp ketip atpayбы? Jok, anti ökürüштүн кереги жок. Eger iylagan kelсе iyla. Bирок долуланып, бетиңи жулуп, кыйкырып, белиң өкөшүнүп неме кылбагына. Ал күнөөш болот, бия болот, башка болот, шарият тыюу салган. А бирок чында ыйлабасаң көзүңдөн жаш чыкса, ыйлап кучактап бугуңду чыгарып ал, ага макул. Анан кошок кошкондо, эгерде ошол келген адамдарга ошол адам фазилеттүү адам болуп, кылган иши жакшы болуп, адамдарга үлгү боло турган өмүр баяны болсо, ошону аялдарга аял, эркек эркек айтып берсе жарашат. Үлгү алсын деп. Анан өмүр бою арак ичип жүргөн болсо, bir betin жуубаган болсо, анан эмнесин кошосун? Арак ичип жүрдө эле кокуй дейсиңби? Ага кошоктун кереги жок. An ettep göm kutulup alış gerek boldu. Bale Stevenson dep. A bizde bardığında ele koşa öğret. Ömürü korkuk, tünde eşikə çıkıp ündü kıyıkıya koşu jürege düşüp kalganlar dele batır dep koşa öğret. Ol çalgançılık.